Ka Ministry of Culture ka Sarkar India lang ba ka Sanjit Natak Academy New Delhi National Academy of Music Dance and Drama kawaman le ka autonomous body yang ka Ministry of Culture ka Sarkar India cirup ikre lang wa ka Navodaya Vidyalaya Samiti kawaman ka autonomous body wahap hapo ka Ministry of Education ka Sarkar India dapan man ko ya ka kala Darohar wa arsingi ha ka ar walitri uniu banai lang ba ka workshop wa isi kai ruwai mira bahajan ha PM Chri School JNV Mukhla West Giant Hill District. Kakala Darohar man ka kamchi benta wa ukurchan ya ka National Education Policy de wa MG wa penyo de ruwai ichan MG wa penman daki kenja e sikai wa per daki bro wa bananam haki jai kam wa bonjai. Kamte ha PM Chri School JNV Mukhla da wan wa e isi kai ruwai mera bahajan da ujiten basu materi vocal artist de lang wa obidia joti sang mai wa chimbenta wa chok tabla wa ka jonali ujha basu materi ka wa chimbenta utem ya katan pura. U principal ke JNV Mukhla en Kumar hekalam yang o ongu ya gani ka kala Darohar wa arsingi depan man lek kam cibenta ikan mu waram ya ka lengku singka wasan spa arpusan kasan mirabai do ongu lek wa man gi ki wa embaha tam wo yo ya gani ka kala Darohar nei bah MME chawarok kiskur tang wadu ke skur JNV Mukhla don hi yo hapo ke jela Meghalaya kamte hajrong icha jit gani don hi ke skur u principal de ik huble yo ro gi khna skur de wo ong ini warok jia ito alang ba isap ipong ichempang ki kena apure kani hi kaskur nei waptengi uchimbenta ha ki jai yakob oper mto dukat hapo ke PM Shri tangwa ward ha ke district wa ke state ka Dr. Pratibha Sharma Project Director Satriya Kendra Guwahati Sanjit Natak Academy hawa kalam ha kani kesingi onggo hau benai wa wan daw kenmu waram ya kalengku singka wasan spa arpusan kasan mirabai kamte ke Sarkar India daw penman ko ya kam gani kele kemen hawaro ke wigeri de wa penman ki workshop seminar irwai ichat wa kiwi wai hawaro ke wigeri da pen kre wa le ha ki chispa atli ki school ki college wa ki university he wa daw sikai ya ki khna hajrong kasan mirabai iwi uman la hedur irwai ichat ne seminar pentip kale wakasan mirabai to ko wada tho hadu chia jar sospa atli ki poem wa buntli ki kon kamte gani man ko kalat ka kabu ye iwo tip hajrong yongka Niliang USK Lato Vice President Rotary Club Juai wada emlang kam ukongsan bo u ikentu ya ki khna skor wo chim kabu ye sikai wa yo ki hagini ki arsingi na kini ki artist ki wada wan wo sikai ya ki khnang wa iwan yong ki uman iwo sa kenmo lang ba isap ipang wada eki Mukhla
Mukhla,